fiaf koe le tamayo pau whakata ki hea whiona koe uhi koe whaina maari mau te unua ki hea whiona i a koe mau hako e tua hanga ki hoa whio mau lot ki hea whiona i whakaimia ki mau tōru tu ke mau hiki koe ke maulunga tu ke mau whalangangi i koe tau te koe laki o hea whiona o tua hoko maha tāpua ki te mau tōru i he whiafu koe ni mau watu o simaniki te koe fōfora tuke le hoko o tataki ki mau tōru i a koe whakaimia ki mau tōru i tua ko lau Maria Christ o aro ka ko mau whamo ui Amen, kore ta paspas ke i ki kota Mone a same wano be ai e te mika ko hai au ke mana tua ka ta mahi same ko ke hanga ngahi a tangata ke toi si pe ni hoko koe o tua koe i e whiaf koe ni uta whawhitai lai ke whutāpua koe a ka koe koloa waka he o tua tāpua ki a ki tau tōru When hanga ngahi a tangata koe a koe kalaungia me koe tumuaki a ne mea whakatupu But how far that no one I hear tamata. The one I have to feel is so Christ can have a pikia. Get us a phobia, get out door, get there. Gonna be it out happy, give fire of a day. Who am I? Amen. Gonna go as fast as for that. Hallelujah. Who am I that you are mindful of me? You are thinking of me. How
Somebody's here that I know his name is Jesus. Oh, somebody's here and I know it's Jesus. Somebody's here and I know he's the Lord. Somebody's here and I know it's Jesus. Somebody's here and I know he's the Lord. He is mine. I am his. Jesus in my heart, joy in my soul. He is mine. I am his. Jesus can take me. Sing it again. Somebody's here. Oh, somebody's here and I know he's Jesus. Somebody's here and I know he's the Lord. Somebody's here and I know he's Jesus. Somebody's here and I know he's the Lord. He is mine. I am his. Jesus in my heart. He is mine. I am his. Jesus can save me. He's a miracle working God. He's a miracle working God. He's a wonder. He's a miracle. He's a miracle working God. He's a miracle working God. He's a miracle working God. He's a wonder. He's a miracle. He's a miracle working God. He's a
Yes.
Yes.
Father God, Jesus. Mau whawheka, mau whanara ki a whiona e whiona. E whaina mai e ke oni ke mau hawa e o ku, mau whawheka i a hoa. Mau whamaro i a whiona e tua. Leo mo te koe haha leo, leo mo te koe haha lahi. Kai kai kāpu mai e me moe ofa na e whai e korosi ka mai mau. Tua mau kore ho rau mai e kene ki hoko mai he whiafu koe. Kakaki ki mau tolu ke mo onu ko tote. Mau atu e kau ifi, mau atu e kau hima. Mau atu hea whiona se rani ki pe moe whorofora e whiafu koe. Tua hanga whamana mai ki mau tolu e whiafu koe. Koe hui te ko o whorofora. Kakaki e ki mau tolu e whiafu koe. Pe tu e mau wimu e ki a whiona. Ia Christ ko auna ki ako mai ka pau te mau lotu ke mau lea ko to au ke he. Ka mau kamari ke hea. Ka kāpua au kama. Que no mai o pu que vai final que foi ali que veio que mamãe que foi mai a rua mai a cai que foi mai mamãe oi o nosso amor na tua flor morar eu na rua na porcaria eu faço para comer filho eu vou a pu eu vou a muito Amen. Father God, for my Lord, eu tua, ko vi ko ni tu ai whaina maari o e fiaf ko ni ka ma ka to ke ka o ke whaina no whakahiki ke whaina no whalangi ho tau o tua i nga a ko ni ko ka whakata ke fiala ka ka ki mo do i fiaf ko ni wa fa e ko si su si i fio o ka whai i ho ko ni vai e whaina maari ko ni ko ko le be ki ka wi fi na o fai mai na ka foi fácil e fiaf ko ni ke ka whawheta ia mo ka whamalo ia atu o tau o tua pakahiri e ka wifi o kore ke ka hiwa koe ni e lotu o fia peki no au la vei o ku mo fuwa o e tuuma o mo hiwa ki he whakakoroa pe e tau whanonga o whai ke whanonga ki he ngahi hiwa na mo whai ka o whai ka ape tau ka wifi na o kore e pe ke ka hiwa koe ni lotu o fia pe koe whakarea koe ia pe ikai ka ko tuani ke ka fefine ni Afrika bena mai hima ke na wanga o fakoroa e ko ta ula ma e fiaf ko ni ko ko ka pas te ta le ka o fefine ko ka pa hima e fiaf ko ni ta ko ki ta to ka a hiva ka ta to i ho ma fa veda ke ki Yeah.
manatu mai o koe pe moau le hanga e sisu Christ o hamusi ki taua pe mate o paure mana pe he e ne whamoi a ki tau tolu tau ton e tau whaki na kato e tau moui pe maanga i e whamare wani te ki tau tuana whamare ki pasele se sing e ne hokato e tau ako ko pe te vita pe koe whanau fo hiwa pe au sko ia pe tau toki tuana lewa ki Vika ke whaka kata ke tau prokalama o ia koe ni whaka ke
mai kauhiwa. E rao pepe koe whia whaitu upe ia o whakapouri e whaitu ke te whanonga ai. Nau ino pau e hanga e sisu o whakahino ki tau tō hahara ki tau whōua. E men, o tau whawhata i e aho koe ni koe te ki tau oange na whaila maari e ki e Palestini ki ne whai ha tau. Tāpua ki tau tō, kore mua ke whai whekau mo no hoa ki na whai ha whai soro ki e kia koe. E nau kau nau whakalang ia e o tuwa ia koe. Whawhekai nau. Koe ke whekau i tōna ki e whai ha whai soro. Kau ilo pene hau ke solo ho pai ke kakato hono loto. Ko nā he kai ke e hoa. Pa ko tui e whai ngoi mene whai pe konga pe a me na usata na e tone ke hau e fui solo kai konga pe o skilo ko nā koe pāti e kahana e kai ke amange ki tona. Pa ko pe e whakau ke whakakai pa rewa fui solo he ni e tau. Sio ke whika kātoa o e family ke na waka whalana i tau tau. Pa sama tau tukuane ke Palestini ke na whakakato. Nā mapo ki tau ngaka e whake maua ke tau kalani. Koe uamuro koe he ngā ue ko sio meka whaaui ko sio kia te vita tulatau ko sio meka whaaui. Koe ku sio me koe kia siu koe me mai poane ko sio tepe ko te vita peia. Kau sio atu kia alawina ko sio ni hei muria. Ka pau o mule o lele e whanau hua noa e kau whai whekau. Pau whekau mō ma soro. Ke sio kia e konferenisi koe ngahi tāpua ki e uo tawhi hifo ki he whanau. Ka pai whakakoloa le mo pena e maua e mau fia ngahi mea la. Ka poutu ka whawhekai pa kuhange ko kulau ki he ne whawhekau kono hoa kore ke kai ke lawa e ka wifi ka kore ke na whakakato pāti e ka wifi pa sila pa kau tutuana. Whaino maari e ki Palestini ke whakakoloa ki kau tolo. Kore mo ki ka paspas. Ai, pinga pinga si kau ke kakakato a eto pe mono ha. Ako utu ya ko. Kawan kau ko eto ko na lu e fakata be. Na lagi kau la hi mai. Na o ya ke ma pe tu fe big ke si mai. Ke kau ko te ya ko ri kau pe. Kai ke te ma whia wingi whai atu ha whahima ke whakakato a ke ngāwe o e si afkoe. Hiki o kureo
Solo que pero ya vai ver pelo bebê toma na do solo não vou ficar lá de outro acesso o que está vendo as para na dúvida para a comitiva para já aparecer o todo fui é que ele ia aparecer ali foi riba banante lá do que de how much eu tava eu quando vai que fui pu ia how one que cá vai ver para dar aqui Amen. Ko foi logo te hiva aqui topa me taha memory verse o panki falo na la sa he sabate to sakalaya. It's not by mighty nor by power but by my spirit said the Lord. Amen. Ko fa ampe ka pa la mamarga te bit fa mo mo ko ko me ta ta. It's not by mighty, it's not by power, but by my spirit, said the Lord. It's not by mighty, it's not by power, but by my spirit, said the Lord. These mountains are I'll be removed. These mountains I'll be removed. But by my spirit, said the Lord. These mountains I'll be removed. These mountains I'll be removed. These mountains
shall be removed. These mountains shall be removed. But by my spirit, said the Lord. Fela Belway, kamai kia me fele a me a peli ki na ko ki ai o slava pe a mo na fa fela kamai sakala ia kai tu ia ia ni kai tu ia ni mo ka ko la ma ni pe amen na le da kamai na ko a ko ni ko fo ki ke fai na o wa na ba wa pes paru ka ke mo ma pe ha ma amen ka pa ga ho ko ma la ma ni ka ko lu te da fai pe na we o ki kai lai ni pe mo ma i fa ma ko ni ko le pas pas da tare palestini ta ko ta ko 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 fora no wa i e la ko Hallelujah. Cáiတိုင်းcái cáo ủy phá phục phải coi cái phá hàm mẹ à ấy gì, ông asile bài pe na te phèo cái ngôi ấy gì thì tôi là ơi à hồ bị cay, cứ nghe cái này hậu với power. Always remember when you come to the front, you bring the key with you. Don't ever sing without the key because it will be a waste of time. If you go away from fight between your chair and the pulpit, let's go and you take over. Mana tu yang ngawe fataha. Na ngalo. Heka failoha ene ngalo ko hau o ma ke kakai. Ke hau popu tu ko haima. Hawe, hala ima. Hala. Kaya kaya kaya. Hala. Ila na pakai ita le pakai motor ko ini. Hala ne fai ngame fatu tamat. O fala mama mas. Kita ikut diberi homo mafu, saya homo mafu, kayak mama. Hallelujah. Kamu bilang kayak mama heya pemela wali, pemela. Nah hibara tu, udah faham oni mana kami kami wajib wakoi apa ini. This mountain shall be moved by the Spirit of God. Aku tahu fia mak pergi tuan pergi ambil atau. Aku you have plenty time. You will also take for look of faith. When you stand here, we will give you the music. Amen. And when you sing it, the power will come. Yesterday we talked. The key is power. Never ever do any work for God without the power. Amen. The power comes when you work together with the source of power. Hey, guys, can now asumisi ni omi al power uilama unyaka kawa stay connect. Amen. Coi fanno fotobe che fai mai che caprofta come che hauleva approfitta o tapa perché nell'linea loro the anointing will start from the head, not from your shoulder, not from your back or even your feet. Anointing to do God's work must be done from the top of your head. And God has a reason for it. Why? The best place in your body or in your life anointing top of your head lilingi alolo koya ayuna ulu kelaba kenta fehekaba o elone o alwifo akebe specify
Sign. Come on, perform our class start from the head. Quando me pa e fine. Kaya kana enjoy the anointing. Kaya kana come up the anointing of the head. So the shoulder, the rest of the body must stay connected to the head. Amen. That was first year. Stay connected. It won't have any anointing. The anointing is always in the back. The anointing is always on my mouth. Can not highlight the rest of your body, the rest of your life. Oh, my and stay connected to the anointing. Kapal teke firma wapani no hoka kia pani teke ma ai pani heko pani ka watalatu oglama peke ke carry the anointing ia handkerchief. That's why Paul did it. Come in if I parla Abi honoi handkerchief mo uya ka kai hola te woro alpa mo feel. Whatever that stay connect to you. The anointing then hang up carry I anointing. Hallelujah. This piece of stick, it's connect to the anointing. Stay connect to the anointing. This stick here. So when you look at this stick, on connecting a care pani, pani ko paketa feya ke ki mo akau koi. Then can hold all of this stick, and the power is there. Amen. Amen. Me mai age hafikau me America. Hello, those of you who look here at the net, look, touch this stick. Right. Now you see the power flowing from connecting. Amen? Amen. Mawinga, I stay connected. I'll shoulder every part of your life to the anointing that comes from God. Then you have the power. Ang ego himanasway. Hafafika ko niyo, Amerikani. Hafafika sorry, too. You try to touch the point in case you think of America. It's just only a touch. It's just only a touch. See, there is power. I feel it. Sometimes, without siyo o nga tayo ma. Kako mahuwi nga di akaw heko ta fair pa na oto. Thank you. Kaya ay mahuwi nga, I work together with God or with His Spirit because the power of God will flow through you. Amen. Amen. Ina naman ang nangawi ko ni. Na ilay may ehotungan mo mali mere mo teki aasi pia mo sarote pia mo tevita que la muy pehengawe. Ami na torki a Amerika. Pero na me na fa no kiwa ko ini. Ko na ha forma ko hok balang yo fata ko. O abo fo
pe haya pe omai fo haya omai ho wala pe alu da mi pa sio po alu al pani oma he un kiwa ko eni te ka me kamata bisi the anointing shows up. Why? They connect. Kita tahu apa ni. Kami orang kantai, I mau ingat they connect the source of power. Kita ikaw hiba. Tapi hiba dapat tafai. Stay connect. Kau yang tahu lagi, hey kita mau power. We can't experience power by yourself. Hey, get our love at the door of our power. We found the presence of God in us, and He forget up to we get there. This is what happened. Siasi ko faham pe kelele tawa ko porque tu fihame for your own life. But stay connect. Oh, my Father, now we disconnect you from the source. Oh, my Father, for my buki, when I find out can disconnect. Ako ma pe mo ontua. Koi ui koi ni hebe ako to be fire. Give more time. Did you stay connect with the source? If you want to be powerful, if you want God to use you, if you want to take the key in your life, the secret is you stay connect. If you want to take the key with you all over, stay connect. Sometimes circumstances of the hand of Father Malama are at the connect. Kapeilo be alcohol. During a prayer meeting, you connect. During a Bible study, you stay connect. During hotel mateta, you stay connect. During offer, you stay connect. Connect, connect, connect. Every time. That is the wire diamond between you and God. Every minute, nobody knows how that wire connect you and God. I'm having a way na taurami. If you want to hold the key calls the power of the Holy Ghost. Ko ile ya mete fa malama me ko to be, ko ile mete fa kakato, ko ile me ho fa malangi, ko ile me eola, ko ile to me. Ikai ko tu fa lo. Ikai ko lo fa lao. Ikai ko lo mahali. No. But stay connect. The source of the power, and the power will flow through you, and you become powerful. Pero hopo le ahora nawe. Pero igual ahora, if ahora, me hago compete that fight if the power will have an effect in the life of people. Kaya na venga asisu na ne pema ya. Kate mo ma o ka malo. O ka hoko mai lama ne ma na ni ka de motor. De motor ma wai. Pero to be on of Mamoni, is Samaria, is Jerusalem, is Judea, and to all parts of the world. I have been done this for 24 years. All over the world, according to the leading of the Holy Spirit. Ang takay. Kaya may ako for a single woman like me, if she can now guide all parts of the world, it is the only one thing. It's only from the power of God. How can I get that power? Through connect. Stay
they connect to the head that is Jesus Christ. And the anointing of God will come through you. Amen. Today, number 2, Hongawe Fataha, Talama Fefe, Ako Tuye Otua. Believe in God. Or have your faith in God. That's number 2. Tôi Tihe Otua Fofola Make Tata Vesua Make Tataha Papa Vespoya Honowa Tu Pekerawatu Make Tataha Vesua Peatari Esisu One pehe que até que na tolo, muito bem que é outra. Qual é o contrato? Cai a tarde ne pehe que mongani, fego mahik koi, o patuta, o cai tene tala yo no lo toca ne tuibe, o coco ne le ape o coia. Sai toca mata, me foi tala noa. Mestariba. Teka fiafi le bana ne alwatu ki toa kolo. Pehe na whanau ngani hengina na wakai e fufi ki pomate. O aku ki hono tefito. Ko fumate laki ia. Mate pe me rau o aku ki e tefito. Pia na tua e pita ne pega te la pai. Makaya me ko fufi ki na ke tuku tala i komate. Patare si sone pega te moutui pe ki he otua. Moutui pe ki he otua. It's impossible ki a koe ke hanga o ha o lea ki ha fu a kau mo ui ke mate pe a mate. O hutae malama ki ha taha ke ne ita pe ha taha para mate pe a mate. Unless you have this kind of faith. Pebehema leva asisu. Koia tene mau whainga tui ko eni. The faith of God. Te lea peke fumounga. Mahik! Tota! Pea mahik e moa. Tatahin mo niyo sa ia. Sisu! Koe hai whahinga tui koe le tene hike mo ngā kitai. How many mo'onga you have? You want God to know it. How many parpalema you have? God te mea mai neneti. Koe mo'onga whina pe ma. Ho ngā mo whami, he ngā mo mari, he ngā mo whanau. O ke whengai te mū, o flow kitai, o li kitai. Aki hotui. Pa me mai a sisu. Unless you have this faith. Kapema. Ai tui koni, koe tui hiki mo unga para pare marita. A belief or faith that moves the mountain of evil, the mountain of Satan. Koe hape a mo unga te ngolo, te ke lama pe o ngawe a. Sai, kambeki ke for root cause. Ke for aka. Pagpapala mai, pamonga. Pagpala mai, monga mehe. Fupila, koe api ke ta. Koe pila ke totongi. Kua mau ke osimaya koe whanau. Kua mau ke lama moe ngā ue. Pau ke mau hapanga hukni ma. Monga. Kamu kai ke ulawa e au whapuna kita. Anga si so mai solo wai. A pau te mo tui. Te mo lea pele mo ngake mai. Koe tui koe ni nai, ngawe aki e sisu ki he fōwhiki. Ala whaka sisu mo ira le lei e tānoa ke mo uwhak ngai ngai. Ala ta sisu o sio ke fōwhiki. Nai tamea nai tupo e fufiki tai ai
hano ka inga. Si tamai e tohi tangata maranga ko me ako tope he maman ko ni o kwa hono winga. Ko tangata ko tope wa ake fa ele ye mo ake mate. Pero ko tangata ko tope o wa e ka winga na hoko mai ki mama. O ko fa ako ape. Kabali kita mo oi fa ka winga te tamangi ko fufi. Pe ate ka venga ke fufiki ko ka venga o to ke fufiki to bear fruit. Ken hanga o fakai e na firma. Ken hanga fa fa ki na do, ken hanga fa kai, ken hanga fa firma ni. Pe to e fufiki o mo ui, pe to kwa. Pa bele va e sisu. Well, it's by the time ke wakai e ka venga. He koe taha ko toa me ko wha, o whakaka venga, koe ato ngana sisu pe hao toa me. Koe whakasio he ka venga. Pe ko mi polo o toa. Whakasio he ka venga. He kune o sanga e o mai e tainu ke foi ka venga. Amen? Te ke whanau mai koe di maman pe te o atu ka koe, ata o i rona mo fulu, ke ngawa e foi ka venga ko te o atu ngā. Ako no tonga ko tak ko no fulu ne o mai foi ka venga pe ko mana e ko speli pe ko fato o mahaki. Pero ko hiwa i he ao ka kai pe ko ha fa hinga me ka ko sai pe ka venga. Ta ho ta me mai hen mo ko me mai ni ti o sai ka venga fa tu ki mama. Pero o ya ko ma venga ka venga ke o tua pa to ki o le tai ni ke nga we e ka venga. Kana mo mo folo ai mo mo lo ai ko nga te ga o se ka venga na mai e ki te nga we. Pa na ta ai to ku ta ka venga ta nga we ka venga e hange ko fufi. Ah si so ba ka e fufi ki. He ne ha ba ka e a ko to pe ke ne ka venga pe ko complete. Peko koro auto. E ara pe tai mi no fa ele ara ko ako. Kaminga os fa o ya. Pa le taki ta ko ya ke arbi fetu te hanga o po ai kaminga ma o ni nga we ya. Pa aro ako ya apia ko ka ha re ta ho kaminga ke ha fa ya. Te ha e mangi dio. Tai mi pa te ke ha wa ko yo ka ni ha ko fa so me ka ke hema o te me aki. Ka fifa ka sio me e ke whai ako. Whai te lele atu koe ngai ka anga. Koe taimi koe hawe whia mau ke whawhanga ka kai. Koe mea kana atu kau ke whai ako koe te whai. Kare e sisu. Ta ao ngai watu whai me ako koe te ngā koe. O koe te ke ina. Te atu koe mate. Ta ao. Te ang koe lea e tangata Lusila. Pea ke tai akiri. How say? Hey, Carl. How say? Why die actually? Because you fail to fulfill the purpose. How do you not have a mama? It's just kung mo kami nga tangawe. O wala mo muno ang iko'y fulfill. Ani, hawa siyo e fulfill. Ko'y fail kami nga. Fufiki pa taimi ni na winga o patuku ke yo ma foi fiki o kai yo malo de yo ma wi kai ke le fufiki ya ke na kai ke mo wi fa ka ka ve na ni de yo ro na pe hele ba si su wa fufiki fa ka vale what mama Mama e uha whaka uha i a koe. Mama matangi hea whiriwiri a koe. Mama kere hana whatu pene bue puke koe. Mama mai mea ko ta pena e tafe mai iwe kere ke whawhanga aki koe. Mama, waste time. Koe me te puhu, koe kawe ngaki whakakato koe kai. Mate! Mate koe whiwhi. Oa koe kantefto. Ka mate ai oi. Pene ta e ko te o se siu mari wa tai hawa. Ko me mai ni ti e ke tai hawa wa cha.
Peng ke ilo ho kamenga. Kamenga we ke tai. He botong fa sio he ki ke ta ko tobe ko tobe ko tobe ko tobe. Kemene nga we ke kamenga. Nai ho mai mama. Wake up. Pursue your purpose. Why you came to this earth. Pero yang aku ai tahu aku siapa dah sisu, nak leh mana nak tahu, tak kena boleh fulfill. This time, 我大也 fulfill. Kalau fulfill dah faham nak aku ni kakak tu orang yang mati. Tahu kau sama kau mati mea, kata siapa perfect kami ngai tu. Apa nak ngawe kami ngai itu boleh tu kau polo utol ni kami. Kau aku kata ini kami. But because I ignore, I hinga nak mama ni, I tu no I pay, alu no pay. Kau ya fakir motor mo mea mai ni. Okay mo no pay, ke kono pay. Kaya dia tu kang mai ko, kaya dia ngau ko, na yo hinga ni mama. Tu ang ke wifi tu kang mai. Why? He's watching you. Every day you wake up, he's watching you. Fefe kami nga hao. Nakingawe kami kami. Nangawe kami. Hal. Tukitu kante iki hosino. Konde kami nga. Kami kami nga kami taranoa. Entalia si su kapita. Kaya na hoko pembe na tawa mo ko tayo ni kuman. Sua fioi, o te kai ilo e pita, a mea pui koi tui, tama te hiki, mo tui, hiki mo unga. Te ali whare me fo ilea koi, tui ke o tua. Alright, ma inga ngau fo ilea koi tui, koi e tau ka mega he po. Amen, ne? Amen. Ihe, Mateu, wata ke o whamatara sisu ki tui koia te tanga au hiki a mo ma kono fotua mono a tui tai toi ve rua. Ko ho tui o ikai te iai hao meme I tui. Ko tui koe te tanga we aki ko tui ai o tua. Tu que va o fito a ko fa ficar me americana to ilo be e me fakka ka ta ko ana le ya ni tu ko tu ya o ton ke ta magi ko tu fa ya tu. Only God has faith. Fano te na ke fute ma me angi ho for ta pai for pe ka mai no Okay, biar kau follow, tetapi mata ini follow ahin kedisi oleh bagian. Servisi ulang tafi. James 1:17. Servisi ulang tafi itu. Servisi pokoknya ia Peru. Kakak uruati ipe, itu servis. Okay, servis itu. Iyo, kewa na mahalo, tangata koya, telemau hamea meeki, ko tangata roto uaya. Tak mau, ele ama kotoa pe. Paisa besta fitu. Siapa yang fanga? Awak te mau he? Ilo maha foa kileleng. Ilo maha mea ofa hao. Koya. Mefe. Pepe ko atamai. Pepe ako. Kau mata itu bi, kau main lagi tu kuat, kau follow nak kiai.
in Vika. There's nothing good in you. Kau mea kau ke haku, oke mau, kau mea ofa, kau kis, kau tamalelei, kau taleniti, kau mea kato kau ya, kau dah mea kau hau ke mea utua. Sa, pai mai leva, fefe a ofa, kau ofa ke ya hau ofa, kau ofa o siume, o fifi mana, kau ofa o pantakan. Kau ofaya o tua, kau melina o tua, kau joya o tua, kau peace, kau love, all the gifts of the Holy Spirit, kau fakata, kau momo, kau melino, kawan kawan tui, they all come from God. Dia tahu dia bebewai. Ai mo lo to mai ta mu puti. Amen. Sai he foi vesi goni le hanga le matala mai ka te a. Oi hawa papu biha kai ga me alele ka ya te a. My gift of teaching comes from God. My fatherhood too comes from God. Koi kulea behe comes from God. Every good gift I use, what is that gift you have? Comes from God. So faith I sense. We got 5 senses. We got sense of hearing, sense of smelling, sense of touch, sense of feeling, whatever, but there are 5. The number 6 I gift of faith. So faith, they go do it, they have me do ya. Do it, do ya, or do I, they go have you come here or anyhow, when I accepted Christ, in time you go down Taria Sisuke, Happy Dale, Tahame Lua my Mosisu Lama Lee, or Faoya Vika, or Hamo any to it over. Amen? 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 Kayai, if a Hala, if a Kapato, if a Tata in Taria Sisu. If I get 2 morning. Kaya mau ingat, ai tui me fofa, sione maheono meswahiba, sione maheono meswahiba. Sione maheono meswahiba. John chapter 6. Verse 29 says, Opera. Pela opera e a teia. Foi rato de malfai, camalfeia, e ngau e meotua. Foi de malfai. What shall we do? The women qualified to do the work of God. Taria si sui wahima. Rafa. Per taria si su ne behe de namor. Ko elia nawe behe otua. Ke mo toi bi taria teia. Ne fitao mali teia. Amen. Amen work is believe. O toi bi kitai tia si su. Ai ko pa ana. Ai ha. Como me fai vika soni, fai ka fai fekau,
e fo I he tui. Ma mahi o tua. God is not happy. Oh, I kai ke whakahoi fua me e o tau whai. He kai whai I he tui. He koi ia te whau ngāo. Ui, that's our difficult ngāo. Tui big I kai. He ara o tua. Ia Jesus Christ. Ne mahina pepa tau mātuk tatu wai o ngāo wai o ngāo. Kai te ata no whtai hana ngāo wai. Ara ko tefto ngāo e pe mā Jesu. Ko e tui piti tai ki he o tua. Pene toi pe he mai a he peru wata taha besi o no. Kai kau ai tui o I kai ha whakau fua. Hallelujah. Koi ai koi mea kotope. Koi whima hiwa he tui. Koi maranga he tui. Koi whatomaki he tui. Koi ifi he tui. Everything I do, go about the fire I he fua tui kia Jesus Christ. Amen. Amen. Te ria, nā tai whahoi fua mea. He koe tau te whitau ngāo, he koe tu. Ka pāu te tau ta, o tu hifo, o tui pita. Ke e kōsi supraisi, koe mea ko toa pe te tau whai. E whai e tui e qualify. Ki he o tua. Atano ange, me poane. Indi whahiwa na ku whao e kamata ke uako ako I mea koe tui. Ka iro he tāko toa pe mo ui koe kumpene maoni o ni. E awa pe mole ai mo I he kumi. E awa ke whai besi koe apa tūpā. Ke whai ho whekau. Neo o ngoi tata. Ke he pe. Ke hoi fua mai. Why I say that? Ke he pe ke hoi fua mai. Koe toinga mo I whaia I he tū. Ke he ara kōsi Christ. Kai whakahoi fua mea o whai. E o whaia I he tū. Amen. Maho inga. Rakoi tau whame fitu. Mandoia serviço rak vesta fitu. O ne omi kia teki tau tolu. Hala ata kia ha mea taha. Teta pole ai. Mea koto ai o tua. Ki hiwa mare hiwa piti ma kau hinga. I love joy, peace. Love, joy, peace. They all come from God. I have nothing. I have no love. Ofa fifi mana. Kau ka ofa sisi. Kau ka ofa ko ofa lau. Kau ka ofa ko ofa siome. Kau ka ofa ko ofa whakaha. Ka koe ofa ia ai o tua e flow through me. O toronga ia. O tasio kita ia. Koe ofa ia koe au awia tau. Koe ofa ia koe ia through me. God's love through Vika. God's peace through Vika. God's joy through Vika. God's faith through Vika. I have done it all. Taman serviço rak vesta fitu. We have nothing at all. Everything we have comes from God. Kaya pada topic ang kani ko pa kita tuwing tayo it is the faith of God to flow through us. May mamo Hallelujah. Okay, may for our new run into Fabius to love mine. Pera ko makehena kunawe ahan. Okay.
Então fafito modoblo. Sempre era mea. Oni. Dari California. Prepareva. Papa fuari. Oi, mau. Là mai của tôi là mai đi. Te koho make he atuna koe ngau a hai. He o kia i ha o mea na i kai poaki. Pea ka kaurewa ko ho mau poaki. Koe ha o kuse pole pole ai. O hange koe toa taha kone mau ia te ia pe. How many of us who come to a point o ke ilo koe mea leo pe mau koe kai ko mea. Koe whaake. Sen hoai pole pole sonsa. Ai hano fu pafa no koe pole pole ke pui. You have no reason to show up because you have none. Mo lo papa e malo tu. Ko o mai e tae iro. Pata wale ma pole pole. Oska koe mea whaake ai rotua. Hafta gate. Tuke tanga show up o pulu ho tau rau mai. Tuka pole pole ia he ako. Tuka pupula he matai tohi. Tuka pupula he lama mea. Tuka pupula ia. Hanga hinga mea ofa o te ma. Stop it! Nagai koe mea ia. Pe pehena. Koe whaaki atu ia. Aua ngā whana he pente. You and me are only ngā whana he pente. Mea o toa. Whafta ka sisu. I hene pehe. O tau he eki e tau struggle. Pego e tau tau. Pego e tau fuhu. Pego e tau whenga. Ke mao ai tui. No! Let God to show His faith in you. He was tamai. Koe tui, koe mea ai o tua. Koe ai koe tau tui. Koe tau whenga te maha mea e tui. You just look to the owner of faith. Rely on Him. Whanara ki ai. Koe ai a tene omi ai tui ke hiti ho mo unga mo paraparema. Kano hinga ui kai te umo ui e. Why I am not healed through my faith. Tui ai o tua. In the moon mountain of sickness. O pe hawa mo ki tui. O ngā we aki, then you struggle. Ke heal. Ka wai lawa ia e ho'otui mo e tui. Te lia nā pē e o tua e whanara mai ke taki mea. God trusts in His own. In His own faith. Not the faith of man. God trusts in His love, not the love of man. God trusts in His peace, not the peace of man. Hallelujah. Tenena pole pole. Tenena que te toma esto ataja. Always carry in your mind, you are Mr. and Mrs. Nothing. I am Mrs. Nothing. If there's something good comes out on me, it comes from God. Kod mafana bebente. Ang ay tapoy po ko.
in order to exercise the key, the power of God. Tuhan otua ke tafi ya. Kake mahono power. Ongawata. Which is only born of the thing of God. Ko polo ko ta loto ko le ke otua ke o mai ene mea. Ke ta maho ya kaya. Amen. Amen. Osi, ko ta mato me poko ni. Osi pole pole. Osi afungi me le te fai. Tēmi lahi kong nofo sio ke kutupu haki. Moi e eiki ai poto moi atamai moi iwi pe hange ka te sio lalo ai kia tola. Toki tafuru ai otua. Stop it! It's nothing to do with you. It's just only me flow through you. Kaponi, tuang he tui, ai otua, ke tāra kia, ke hao mō ko ta mountain. Ko tui ai otua. Whawhira ke otua ane whi hoko mai ke ki taua, o ne whakaha demonstrate e ne polo ai a ki taua. Kloa iwi, kloa ofa, kloa merino, kloa whakataki, kloa poto. Ne hao whaka ma kehepe a ele demonstrate. Pea koi ai, i taiki kataka whaia hamea ke otua, allow him to demonstrate his power in us. Amen. Mea beta wako, piti tai i tui. Tomorrow night, how are you going to receive it? Get ready for tomorrow. But aho, mawinga po. Teke mawai. I tui ai otua. How you going to receive it tomorrow? Good boy. Otua, po mawhari. O mautoki ino. Koki mautoki ko funge esi. Ko nafi. Kake mamarama ha meta. Famole pole ma pole. E mau pehe koki mautolu. Kake hoko mai koko e. Ko koe pe. Ko koe pe hama mea ofare leita. Ki mamani. Fafoma. Te onki mautoa kongkong. He mau whima o ai tui koia. Ai tui o hik mo ngā. Ai tui ne tāki o mau parapare ma. Ai tui ne whanofu ki mau tolu. Ai tui ne ome mea koe tai marawa. Eiki e, tui hiki mo ngā. Come upon us tomorrow. We want to enjoy it. We want to use it, oh God. Kai lama ke mau mo ui. Pea ola mea o mau whai. Whamaro ake a Fiona. Whakataya taki kuruku pe eni. O rata uto whakaongo ako. Get through Holy Spirit. Hema into each heart. Hamara i te rotko toa pe. Mona tolo mea mai heneti. Ke tau ki ai. Koi tui pe ia ai a Fiona. Whawhitai atu. Ai mau kro. Tāpua ke mau tolo. Whantupa ke mau tolo koko ni. Te auki matora pongko ina. I wafa Sisu Christ ko au. Ka mau whamo ui. Amen. Pagoi presta i ko Sisu Christ o whatua whe alama le maton. Na mali na whe matora hau kore na hiri. Kai whai pio tangata. Amen. Alo, enough report. Look forward for tomorrow.